sasa sana. Ya, unashobora kumfasha tugira ngo ya aratampa. But listen. Cindy, English best speaker, but I am the trier. I can try it. Umuntu yanditse akantu yatangiye kwandika ngo meat and bread. Niko batangiye kwandika meat and bread. Sinzi wanakoresha mu nyuma yandika ngo meat and greet. Greet bisigura kuramutsa cyangwa kuramukanya. Hama bread bisigura to be strong. Yes, Nashim. Then when we meet and we greet, we become great. Iyo muhuyi, mukaramukanya, mugawuzi, we become great. We become strong. Then that's from to becoming to meeting, to greeting, we have to shaka to be great. We got to great. At least to speak rather English, it's a simple term. Great. Yeah, very great. Then akamu shaka gatoya. None nshuti nziza iyi bene maritiwe gikundiro turakwingiza kugira ngo ikintu cyose kiza gukoreka kize gikoreke munsi y'ububasha bwawe mu izina rya Yesu Kristo turasenze kandi mwami Yesu tukwingingira kugira ngo ikintu cyose kitakuvako n'ikirongo kibazo hano ariko ikintu cyose kiza kubera hano kize kora musibije cyuguruwe mwebwe imbarazo abari bose kugira ikintu cyose kuva mu ntango gushika no muherezo turagushimiye byose uze gukora mu Imana n'izina rya Yesu Kristo. Merci beaucoup. God bless you so much. What I said, mwongera amashyi apotre rusengero. N'amashyi menshi kandi kuri Mana yacu yatumye tubona umusigiza nkuru. Iyo Mana yatumye wowe uvyiyumvira ama igakunda ugashika ngaha. Yesu ntabwo icyubahiro. Ndavanga indimi kubera twakoranye turi indimi tuva atandukanye mu byizera bitandukanye ariko icozo cyo Imana turayihurira. Ni navuga ngo poa nabona mu Rwanda navuga ngo Yesu ashimye nabona abakiza navuga ngo tugire Kristo harimo abakatolika itiguri ariko n'abamizima cyangwa abamizima nabonye ngo tuvuge assalamu alaykum sinzi ko barimo ariko ntacyo turaha icyubahiro Imana. Yesu nashimwe rero. Abantu twigeze kuba turi kumwe mu bwiza cyari gikorwa mimi gikundiro nyine yari yadutumyemo arakaririmbo umukozi w'Imana atubwiye ubutumwa abantu akaririmbo yacishijemo ndakibuka agapande gato ariko sinakaburotse bitonze neza abo twari kumwe cyangwa abakazi barakamfasha kava ngo turatumbereza hariya kuri gikundiro nyine kubera ko nibaza yuko twese kuba turi ngaha kuba je nashitse nawe washitse twaje kubwo kubona no kuramutsa anditse mu Cyongereza ngo to meet and greet. Kubonana cyangwa se guhura no kuramukanya. Reka tuanze tubisubiramo ako kantu. Twahuye icyo ni cyambere turi ngaha twamaze kurashika turi present. Hama rero turamukanya kwanza. Ni kuramukanya vuba. To greet is kuramukanya. Twamuramukije reka tumuramutse hari. Donc ni juste guhaguruka katuramutsa nk'uko. Maze turahaguruka turamutse nk'uko. To meet and greet. Rero arakantu yacishijemo umukozi w'Imana avuga ngo izoguha umugisha ugira umugisha
guhindura umugisha iby'inzira abantu ko bakavuga ninakibuka neza ninakibuka n'abasavye vuba abo twari kumwe mu bwiza twari tugiye gukora igikorwa cyiza cy'ineza ari ukazi ya indoro n'ingoro ya kamera ingwa mu mfata je shaka haleluya ni tugiye wese ya shofu ya basi tumuamwoje ni basi kesi ile kujiburisha basi sio ndio yeye hama ile bayifavorita kwa rais sana kwa kama analesa kwa ukurira nakora umuzarasubiza udakukumutima Yesu arakora izi waguke tuliza atuye inyuma y'ibihe Numukoraho Yesu arakora numukozi we numukozi numuhanga Yesu arakora numukozi numuhanga arakora ntidushaka ibyo shaka Nilene nawe Yesu arakora Oh Yesu arakora Oh Yesu arakora Inoni zarorotse mukirere Amaviyo y'unyanja yaragwiriye Inoni zarorotse mukirere Amaviyo y'unyanja yaragwiriye Rukukunda rukunda kurusha umuntu Bigatuma uza imbere yanshuti izere Birakunda kurusha umuntu Bigatuma uza imbere yanshuti izere Babu umugisha Ongera umugisha Windura umugisha Ibyo uzabireba umugisha Windura umugisha Windura umugisha Ibyo uzabireba Umukozi Umuhanga Yesu arakora Ibyo ushaka we Ibyo ushaka Bimere nawe Yesu arakora Haleluya Haleluya Basi nasabye DJ bikunda Umunsi badushe En fait, uriko urabwira Mimi ngo Imana izogumugisha tugira nko kubaza mumfashe from en fait ibiza kuryoha byose biza kuryoshwa na wewe reka mumfashe nitumutunze urutoki mwumvise icyo turiko turabikorera Mimi ari hariya gikundira ari hariya gikundira yatugira nkuko naba inoke zitatu ariko from cyena urandi kumwe n'abantu bari active ndashaka abantu baba active Apotre yadusengeye yahagaze ikintu cyose cy'ubwiza kiva ku Mana cyo muri kino kibanza itaba ku Mana cyose kigenda rero tubasaba Mongera umugisha guhindura umugisha ibyo uzabireba Zoguha umugisha Mongera umugisha guhindura umugisha ibyo uzabireba Kuweza direct seka kalisi ejanol. Lero ninge mazana msawe gatoya Mimi gatoya msijana. Yeah, go back there. Go back there. Nakusa muri karavali ya mugashikana chayi muyinyali ya utuli kuri World Beach. Ya tunagira
na marshe kameme yo kuri World Beach ni wewe twaturindiriye ngonganga tsotambuka n'umuntu ari kuri World Beach ya karibu sasa sana ya unashobora kumufasha tugira ngo ya aratambuka But listen. Cindy, English best speaker, but I am the trier. I can try it. Umuntu yandika kantu yatawe kwandika ngo meat and grits. Niko batambe kwandika meat and grits. Sinzi wangakoresha mu nyuma yandika ngo meat and grits. Grits bisigura kuramutsa cyangwa kuramukanya. Kama great bisigura to be strong. Yes, nashim. Then when we meet and we greet, we become great. Iyo muhuyi, mukaramukanya, mugawuzi, we become great. We become strong. Then that's actually from to becoming to meeting, to no greeting, we have to shaka to be great. We got to great. At least to speak the English, it's a simple term. Great. Yeah, very great. Then akanu shaka gatoya. Kandi niko namusanye konye. Akaliri mu vraiment, je kara ameza devils. Ndagashaka paka gerageza rofre. Naho ko mugora turamufasha. Kavuga nahola ganja kuyumva mashime y'abandi. Arera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura kutoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yarima nuzageza he utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe nta wundi nzira nyabagenda nkanyura mudusesero kandi ifite masezerano atabarika wambaye Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya Benasafu niva mutima I was the singer Shakaka trying now. We met, we great, and we greet each other, then we become great. Become we try it. You get I guess. Tunakufasha ngamboni. Yeah, Leka leo watu wakadufasha. Uratanguye baragufasha. Okay, twagi. 1, 2, 3. Naora ganja kuvuga mashine y'abandi barerera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura kutoni araza azura ibyanje byapfuye bibaho indirimbo yanjye yarima nuzageza he utuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe nta nzira nyabagenda nkanyura mu dusesero kandi ifite masezerano atabarika wamaye Yesu nashimye ako karirimbo gahindura kabona ubu ni mimi yakara karirimba ariko nawe nakara abo Yesu yahinduriye ibihe turamukanya abo Yesu yahinduriye ibihe but let me tell you something Yesu nashimye yaturamukije uno musaza kumera nk'inzahabu reka nakubwire uno musi rero umwanya so wa mimi ni wawe vuga ati ni wanje
n'umuntu uha uruhara rwiwe vraiment ukamubwira ati nakanya kawe ntavyo umviriza uyu mwanya so wagikundira ni wawewe vuga ati no wanje ya uno munsi